Reka mbasuze kandi mbifurize ikaze hano mu makuru mashya ngiye kuba mbagezaho. Ngiye kuba mbabwira irengero rya kontineri z'imihoro Uburundi bwaguze mu Bushinwa. Umutwe wa M23 uravuga ko leta y'u Burundi imaze iminsi yohereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imihoro ndetse n'imbonerakure zo kuhakorera ubwicanyi. Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo ikinyamakuru Le Mandat cy'i Burundi cyanditse ko leta y'iki gihugu imaze igihe yaratumije kontineri enye z'imihoro mu Bushinwa ndetse kimara kugera mu Burundi yahise ihabwa imbonerakure. Ubwo imbonerakure n'urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi. Imbonerakure zaganiriye na Remanda zasobanuye ko zabwiwe ko iyo mipanga ari yo kurwanya abanzi b'u Burundi bamaze kuba benshi muri iyi minsi. Icyakora begereye ubutegetsi bw'u Burundi barimo nka ambasaderi Yari Nyamitwe bamaganiye kuri amakuru y'itumizwa ry'iriya mihoro. Amakuru avuga ko yinjijwe mu Burundi turutse muri Tanzania. Uburundi busanzwe bufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ingabo z'iki gihugu zimaze igihe zihanganyemo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Ni umutwe Kinshasa zimaze igihe ishinja u Rwanda kuba ari rwo rwaba ruha ubufasha. Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bimaze igihe bishinjwa na leta y'u Rwanda kuba mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame nk'uko ba Perezida Evariste Ndayishimiye na Felix Antoine Tshisekedi babyigambye mu mwaka ushize. Kuri ubu amakuru avuga ko bijyanye no kuba Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisa n'ibibona ko gutsinda ku rugamba M23 bigoye. Rero niyo mpamvu byahisemo guteza imvururu no gukora ubwicanyi hakoreshejwe intwaro gakondo. Ni muri urwo rwego byabaye ngombwa ko imbonerakure zitwaje imihoro zoherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida w'umutwe wa M23 akanaba umuyobozi wungirijwe w'ihuriro Alliance Fleuve Congo Bertrand Bisimwa yatangaje ko umugambi wo kohereza imbonerakure muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wacuriwe i Bujumbura nyuma y'inama yahuje Fardc n'ubuyobozi bw'uyu mutwe. Bisimwa yasobanuye ko mu mpera za Mutarama uyu mwaka ubwo umuhuzabikorwa w'imitwe yitwaje intwaro leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yise Wazalendo yagiriraga uruzinduko i Bujumbura. Urwo ruzinduko rwa Lieutenant General Padiri Burenda rwasize ahuye n'abayobozi bakuru b'imbonerakure ndetse Kinshasa na Gitega bisinyana amasezerano yo kohereza imbonerakure muri Kongo mu rwego rwo gutoza Wazalendo tekiniki zo kwihisha ndetse no kwica bakoresheje intwaro gakondo. Amakuru kuri avuga ko hari ikigo ingabo z'u Burundi zifatanyije n'imbonerakure bafunguye muri teritwari ya Masisi ndetse bakaba baratangiye gutorezamo Wazalendo kwica bucece bakoresheje intwaro gakondo. Umuvugizi wa M23 Laurence Kanyuka yatangaje ko izo ntwaro zirimo imihoro ya indi yaguzwe mu Bushinwa yoherejwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iturutse i Burundi. Uyu yemeje kandi ko mu bari gutozwa kwicisha iyo mipanga harimo n'abarwanyi b'umutwe wa Kodeko usanzwe ukorera muri Ituri ndetse ko abayobozi b'uyu mutwe bamaze iminsi bakorera ingendo i Kinshasa aho bahuriye n'abarimo Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba. Amakuru aturuka muri M23 avuga ko byitezwe ko umujyi wa Goma n'uduce tugenzurwa na M23 ariho hazibasirwa n'ubwicanyi bwa Wazalendo ubwo izo ntera hamwe zizaba zamaze guhabwa amahugurwa n'Abarundi. Reka nkomereze inkuru ndetse n'amakuru mashya hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho imasisi Wazalendo na Fardc basubiranyemo mu mirwano ikaze yahitanye bane. Ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki ya 21 Mata muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi mu gace ka Rubaya habereye kwisubiranamo mu mirwano ikaze yahuje ingabo za leta Fardc na Wazalendo isanzwe ikorera mu kwaha kw'izi ngabo maze abagera kuri bane bahasiga ubuzima abatandatu bo barakomereka. N'imirwano kugeza ubu bitaramenyekana icyayiteye. Icyakora abatanga buhamya babibonye bavuze ko hashobora kuba habaye kutumvikana ubwo Fardc yajyaga mu isanire ya Rubaya mu birindiro byayo gufata ibiryo bivamo kurekura amasasu maze bane barapfa harimo umubyeyi n'umwana we w'imyaka 6. Muri Rubaya icyoba cyakomeje kuba cyose aho abaturage bakuka imitima. Uretse umubare watanzwe w'abapfuye watangajwe ngo birashoboka ko hari n'abandi batari bamenye
kumenyekana. Ubuyobozi bwo muri teritwari bwahise buhagera kugeza ubu bakaba bagikora iperereza ngo hamenyekane impamvu nyirizina yateye uko gukozanyaho. Ntabwo ari ubwa mbere Fardc na Wazalendo bakozanyijeho kuko bijya bikunda kubaho ko batumvikana, kenshi bakaba bakunze gupfa ibiribwa bimwe na bimwe mu byo baba basahuye bakananirwa kumvikana uko babigabana. Kuri iki cyumweru kandi mu mujyi wa Goma hiriwe umwuka utari mwiza kuko mu rugo rw'ahazwi nko kwa Munyantwari muri santere ya Birere harasiwe abantu batatu barimo n'umusore uzwi ku izina rya Zombi bahasiga ubuzima. Barashwe n'umusirikare wa Fardc bivugwa ko yari yarakajwe n'abaturage mu buryo igitangazamakuru Kivu Morning Post dukesha inkuru kitasobanuye. Gusa ngo nyuma yuko kurasa abaturage bahise basumira uwo musirikare baramukubita bamugira impwe hafi yo kuba bamumaramo umwuka. Ngende Joseline Uwizeyimana mbashimiye uburyo mukomeje gukurikirana amakuru tugenda tubagezaho. Mbibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirana amakuru turi kugenda tubagezaho mashya.